A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pakatan tatay munghudan ng muslimin at pakatan nula. Namunain panghatisin ako da ingkatan na SSDI. Yung pagpatindog sin SSDI ini hambuk siya asal hula pamarintah kasabot empire. Bukun siya hambuk parhimpunan, sumagaw waktu ini tiyay masimbang sa siya hambuk parhimpunan saja. Sumagaw ini SSDI timindog impanji, impaginang katerangan bilang mag-independent sinula. Mangan si Sultanate of Sulu Darul Islam, matarang hakataan bangsa tauso, hakataan bangsa dunya. In Sultanate of Sulu bukun siya ang papiatubo. Asal siya hula di nga 1405 pas. Matarang in kapatut si SSDI, kapatut si bangsa tauso nasapot. Angan si Sultanate of Sulu, ingkatan nasakop on siyang pihak kalaw. Subay siya mga bukun siyang tao, siyang pihak. Bukun siyang magpamili, siyang pihak kinasapot. Jadi alam sin siyang pihak na si Tibo o kangan si Sultanate of Sulu. Amo ini pagsabuton bangsa tauso. Nalamod na impalao, imbura nun, baklaya, tagimaa, nasabot impalawanis, imurbog. Amo ini mga bangsa tauso. Jadi ang kapatot ini bukun tindukan sin SSDI sumagaw jangan simbahan sa tauso. Hangan simbang sa tauso gini nasabot. Hay siyo-siyoin makayan in siya bangsa tauso, lamot siya parakala ini. Adapun ini SSDI timidog waktu ini nagpatampal. Magpabalik si kamahal di kaan sinula. Bukun siya hangan sinambuk tumpukan. Hangan simbang sa tausog nasabot Sultanate of Sulu Darul Islam. Isiyo-siyuri halupa so bangsa tausog na nangako siya ay adlamon. Jadi yung pagpawasin pangasuyad to, hangansin, tumpukan, huna aja simbang sa tausog, ini tumpukan. Karena jimaturi haula ta, impaghinang tumpukan, tiap-tiap hambuk. Mano siya mawamag na kura maginang tumpukan. Adapun ini SSDI bukun bihati maksud. Magsalamat sing kasahinto parakala, hula bangsa iban agama. Sabab nasakop ni into parakala, tindukan sing pamarinta sing kamaasan na kauna, nagtagna di nga 1405. Maana kakatluan tagdua sultan, nalawa sampay naabot 1915, amo ito yung katukbal pa Amerika Serikat, sing Carpenter Agreement, amo ito yung kabugto si pagyanong pagparinta sin sultan, sumakawawa na lawa yung pamarinta. Tao sa dya inwayroon na nakakuha. Jadi waktu ini yung pagpatindog sin SSDI, magpabalik sin pagnganan bangsa tauso. Muna-muna impiakila sin SSDI nagpatindog sin Panji. Impanji ini Panji sin 1718. Amo ini Panji sin 1718, Panji sin Sultan Sulu Bunal. Bukun ini Panji hinang inang waktu ini. Kadua nagpatindog in SSDI birth certificate, live birth pagyanon. Ipagpakila sin paminda bangsa. Karena ikiasakupan sin kami sin HIS SSDI hangkan piaon in pakaradyaan ini naghinang sin live birth. Di mabaya tawagon Pilipino. Atawan uno-uno na bangsa Malaysia, atawa bangsa Moro. Di matampa di bangsa tausog asal registration siya hambuk bangsa. Jadi piaw ning katerangan ini supaya kakilaan imbang sa tausog wayroon na sakop sim pagtagon Pilipino. Amuyad tutuan in ansil ko si maksud SSDI ang kan piato bukon na parimpunan. Supol. In hikarwa pangasubona mo, uno in labi marayaw tindugan sin bangsa sug atawa tausog tungod hapag hambuk dumawhat sin maksud. Supol. Alhamdulillah mga yadto hambuk suway na to pandangon. At tiap-tiap magda tumpukan, magda pikilan, magdawat sing kamaaldikaan. Magtagna kita nun nga pagpikil. Di muna pagpikil isangon na to. Muna amon kita na to di matuhalom sinula ini. Timindog ingkatan parhimpunan laong na amoy ato in solusyon. Mayroon man na kayan bukon solusyon. Amo tintiranan sinikadawhat. Sumagaw hapang hati sinisisday bukong bihat to. Sabab mangkita madto pa magpa-accept kita katanula, di kita accept pun mangingkat panindog talawong. Mangipanindog tawayron sana un sinsara at tawayron katindukan alam sinsara. Timindog ini SSDI nagpatampal sing ginawabaran niya bilang hambuk bangsa tausog, sako pun ingkatan dahon ingkatan tumpukan magambuo. Di kita niyo makatindog magpatindog sinamon utok-utok na to kandi atau pagpikil-pikil sing kita niyo kandi. Suway kita niyo pasara. Sabab ingkatan pia panjarina at pia jato na to di halaw mula muna pagbuno, paghinang sing kaginisan tumpukan, magpa-accept sa kita niyo ini. Magpakita kita niyo bang sarukain supaya kita mabunnaling kita niyo bang sa tauso. Sumagawa yung pangingat sin SSDI matarang.
In katan pianjari piahon sin SSDI ini. Amura ini insubay to pagtibuukan. Muna man kita magpatindog magkasing kamaldikaan. Subay tay patarang isyu kita. Uno in bangsa ta. Hauno kita timindog. Uno in title ta. In SSDI timindog bangsa ta usog bangsa ni nga kaawal. Amo tin title sa bunal mangkitan si mabut sultanit imbang sa tatausog. Matarang ka to ha, imbang sa tatausog. Mangkita timindog bangsa tausog kuno yung kakitaan ka to na hinang kita bangsa tausog. Bihaon hapag pagwasin Pilipin na marinta yung Pilipin, Malaysia na hinang inbang sa tausog, dua bangsa. Nakalamot siya ha Pilipino, nakalamot siya Malaysian. Jadi imbang sa ini wayroon bangsa pangita singkatan. Halawm sin sara matampal, lawm sin mga sila magamangat di abukaw atau mga di sin sara dunya. Inupat prakala subay timindog ang inawabaran sinang bukbang sabat makapagtibuok. Amuyaw ni subay pagpunpunan. Muna inasabot pagpaon sin tao. At timidog in tao long sin bahasa nila English. Amunain people. Hula hikadua. Amuna long nin territory. Kamahal di ka government. Amunain pamarinta. Kamahal di kaan. Amuna long nin sovereignty. Yung kamaksuran ini kaupat-upat. Yari rabang sata. Inalawa sa jahambok na mga taymangod. Hapanghati sin ako. Inalawa dambok na mo rin people. Tao. Pagka nahinang na Malaysian citizen, nahinang na Filipino citizen, wayroon na rakyat sin tausog. Wayroon na rakyat sin sultanit. Mana niya, wayroon na kakitaan sin bangsa dukaing. Tauran kato niyo. Malaingkan ingkita kato niyo. Magda kita no sanjata. Umukay kita niyo para kala. Ikabugat sin bangsa na to. Sa hinga na to, wangan-anganon. Amoy ni dancing kamaldikaan. Minsan kita ni rumaog mga taymangot tumtuman niyo. Wayroon kaya titindukan na to kakahinang dumagbus pa rin tayban dumagbus bangsa. Adapun mang kita timindog ka para kala magpatindog ula suway kita niyo pasara. Ditod kita niyo tauran sinsara minsan pa yung kita niyo naubos. Bangin kapatutan na to ing kakahinang na to wayroon katindukan sinsara. Sabab pinagi na to magpa-accept kita niyo magpaintindi lang sin Tagalog. Laong simbasa tausog, magpakila kita niyo, supaya kita nutabangan nila. In kakilahan kita niyo, supaya natudaon muna bangsa na to. Kadua, amuna in literary, natawa title na to. Kato, ipakita na to, uno yung piaglingkuran na to, tatak. Layar la na to din panji, supaya ito disayang na to panji sinula ini. Amo ini panji sinula, di na to manjari taykuran, di na to manjari utuk-utukan, utuk-utukun, hinangan panji. Malayangkan yung panji sin 1878. Amo na ini impanji sa bunal. Ay 1718, amo ini impanji sa bunal. Sin Sultan ito hagi tungan sin pamarinta. Mang taurulon nagtag na impanji timindo di nga 1405. Time sin Sultan sa Ripulasim. Sumagawa hapang awak to pagbibirit sin lupasog. Sin lain 17 sin suri, amo ini impanji na hinang nagbalik. Kaya tindog sin lupasog ini na hinang sultanit. Jadi hawak to ini impangati sin kami, HSSDI, daing katan sa plag amon nakatayma. Adapunin kami sampay padlo ini masih mana naapit. Magtibuok kita niyo hasara, magtibuok kita niyo kapatut, magtibuok kita niyo kakainang sin SSDI bukod personal na sin tao halaw mini. Suko sin katan mga kutausog. Amo yan ing kapatut sin SSDI hangkan ing pagpatindog bangsa mang buko na tiranan ini. Mahunit kita niyo makabot paamon gawin na to. In SSDI hambok na yung purpose, mahal di ka unin Sultanate of Sulu magbalik pa biasin kain na tagna. Amo yung purpose din na mo tay kuran. Inshallah manghirol sin tuhan. Kaya hatian na mo indaan labayan, kaya hatian na mo indaan amon, kaya kitaan na mo yung mahapa ka mo. Sumagawain pulpus sin SSDI. Suway siya magbalik batang pabiasing kain na taglayin pamarinta sin lupa. So, magsukol, ang mating panghatsing kami. In panindog mo bilang puntukan na kura sin Sultania Sulu Darul Islam, tungod hakahalan jimatu hasaba, iban uno in hipasampay mo paparinta Malaysia, Philippines, pa family kiram, iban pa iminilip. Magsukol. Muna-muna, pakilaking ginhawabaran ko, nagtabaro pamaksud ini, tulus ihilas. Wayroon tuntutun, wayroon nagdaak, wayroon tuod lang simbasa. Amon nagkainagon, nagbayad, nagtangda na supaya ako manindog yung maksud ini. Labi luwa na, di na sa dito kila ko kaniyo, imbaran ko, iabot simpagyanon, supaya mapupo yung maksud ini. Dua na imiabot to, ikato na miabot marikako, in sa sampayan simbarita lang simbasa ataw story. Way ko sa jakit ay namong pagyanon arta. Mabut pa uno-uno pagkaradyaan. Mangman mahundong imaksud. Sampay padlaw ini biya dahil in labay ko alom kasigpit. Karena di ako mabayain bangsa ko, irarang ko,
atau tangdanan alta atau dihilan si maka memulakan nila.